Oras, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bani panurang sogoton, pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih puji-pujian sombah konur nami bamu Bapa, bani gandup diar layakmu nadop icalo hanami bagas pargoluhan nami ari lopus ari. Bani panurang sogoton, bani nasyoli pukah kanami pargoluhan nami. Sunai ege horja nami sigado pari. Perlu bitorangi ham urapa pikiran nami. Ase tong-tong ibagas sondang haliharon ni hatamuin hanami. Mandalani guluh nami saganjang nyareon. Ibagas goranak muta Yesus Kristus nami. Jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lagi sopak tene piga-piga ari marsaran rumbani rigapan sigano pari bata tapi pos uhur tetap opetene bani panorang sogoton ibagas malas nihur hita tarpaima bani rigapan sigano pari ase rigapan sigano pari bata bani panorang sadarion Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 ayat tersurat bani buku Hosea bindu 14 ayat 7 nama katahon sonon. Sedo asur si pangurupi benami, seng berahanami mengajak huda, seng berahanami makatahon bani jadi-jadian di tangan nami, ham nebata nami, bamudo dapotan hidup niur na tading maetek. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, on mahatani nebata, lagabe panginduan ni hubani bangsa Israel bani panorang ijia itongah-tongah situasi hamarsikon nedopak konsidia humbani musuh-musuh ni bani panorang ijia terlebih ma humbani guguh ni harajaon Masir gatni bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus buenando bangsa ai mangindahi guguh atape pangurupion humbani bangsa nalegan song na isobut bani hataon ay masalah sadani harajaon Asur halaniay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Nabi Hosea patakaskon maningon do hapeni nagabe buah bibir ni bangsa ay patadah dekon atape patalarhon bahasa sedo humbani Asur be pangarupion ni sedea atap seng humbani harajaon Asur roh haluahon ni sidea atape seng humbani guguh ni huda sonai age tentarani natotu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon nebata sihol manobut atape mangarahkon hubani bangsa Israel na perlu bani bangsa in aima manadikon haganupan pardosahon ni atape na perlu bani sidea aima sonado bangsain lau mengatasi paruhuron ni asisasi tong ni hajahaton ilobe ni nebata na ihorjahon bangsain sedo halani bangsain makorjahon na jahat tapi ibagas haganupan pargoluhan ni sidea hajahaton ilobe-lobe ni nebata aima sanggah uhur ni bangsain langbe martenger nihur langbe marpangarapan ubani naibata ay maase marhitekon ni pangakuan ni sidea hataridakan ni habayun ni hur ni sidea maningon do sidea mangaku sedo humbani Asyur pangurupion bani sidea sedo humbani guguh ni huda jana sedo humani hubani aha na ibahen atape i horjahon tangan ni sidea artini ay seng humbani gana-gana atape bentuk-bentuk persombahon nabui binahen ni tangan ni sidea natutu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang pargoluhan ta sonaraon totu lang betene up to date atape lang betene atahonon ta songon na topat na sinobut ni hataon itongah-tongata anggo adong ope ibagas parguluhan ta sigano pari
na mangindo pangurupion humbani negara nalegan atape na mangindo guguh humbani huda totuon konteks ni aima konteks bani panorang pada nabasaya tapi ulang lupa kita rado humani halani boratni atape hamaholni sitarono ne dopakon hita ibagas parguluhan taon rado hapeni hita terjebak lahu mangindo pangurupion humbani halak nalegan atape humbani guguh ni jolma sonai age humbani guguh ni dunia on. Na tentu memang rado hita lang mangindo guguh atape pangurupion hubani bangsa nalegan atape lang iajam kon hita guguh ni huda tapi doma iajam kon hita kemajuan di teknologi bahkan kemajuan ni pola berpikir ta pakon cara ta lah maparayak sesuatu na sasitong ni haganupan ay patubuhkon kekecewaan ibagas parguluhan ta sigano pari ay mamambahen ase itongah-tongah di perguluhan ta sigano pari terlebih bani panorang-panorang parpudion lambin meningkat do pakorhon ni pandemi COVID-10 sia tapi seng lambin meningkat homani ketertiban ni masyarakat ibagas naman do pakon na masaon bahkan adong do homani na palagalagahon antara kebijakan ni pemerintah pakon situasi ekonomi ni do pakon hita ibagas parguluhan ta sigano pari tapi marhitihon ni rigapan sigano pari bata marlajar hita humbani pengalaman ni bangsa Israel bani panorang pada nabasaya bahasa hunjape boy doroh persoalan ibagas parguluhan taon hunjape boy doroh parutolon na masa ibagas parguluhan ta sigano pari halani ay na perlu ay ma sonahita asiboy mangatasi hahuronta ase totap martengir niuhur porini pe atap kunjapi roh persoalan ibagas parguluhan ta sigano pari totu aseboy hita totap martengir niuhur bani nebata ibagas parguluhan ta sigano pari maningon do totap hita tangi bani hatani nebata ase ulang songon bangsa Israel bani panorang ijia sedo nalang itanda sidea nebata sedo nalang ipadas hubani sidea hatani nebata tapi halani lang ratangi sidea hubani hatani nebata ay mamambahin gabe itundalhon sidea nebata ay maase na perlu bani bangsa Israel sonai age bani parguluhan ta bani parguluhan sigano pari no perlu ay ma itandai hita dirita isopot kon hita dosata ilobe-lobe ni nebata jana sir-sir hita marpangarapan martengir niuhur atape mangarap songon sada anak na tading maitek mangarapkon idop niuhur pita bani bapani na sonai mahomani hita ibaga situasi na masaon porini pe borat janah borit rosi borot pakorhon ni pandemi COVID-10 siaon mambain hita lang boy margerat egi huja bahkan marsukun-sukun lalap ibagas suurta mase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marimbang marsukun ibagas urta mase derando tenehita martengir niuhur bani idop nihur ni bapa songon sada anak na tading maitek artini ay langadong nabuy paluakon sada anak pe marhitehon ni kehadiran ni sada bapa itongah-tongah atape ibagas parguluhan ni nasonai matengir ni hurta bahasa langadong nabuy ibahen hita langadong nabuy ibahen jolma lahu paluakon hita humbani pandemi COVID-10 siaon sonai age humbani persoalan tasigado ari tapi marhitehon ni pangurupion ni nebata marhitehon ni haluakon na humbani nebata ijay do hapetene jupah kita haluahon humbani ganup na masa ibagas parguluhan taon halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tetap mahita tangi bani hatani nebata
ase boy tongon marguguh kita mandalani guluta rosi mandopakon namasa nuan on marhasoman hapentaron nahumbani nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih matongon isombakon uhur nami bamu Tuhan. Ia cari ham hanami aseboy hanami mengatasi uhur apa pikiran nami ase ulang iago na masa ibagas perguluhan nami si gano pari halani takas ban nami tongon Tuhan ahapilang boy na ibahin hanami lahu paluakon hanami humbani bagai-bagai na masa ibagas perguluhan nami tapi ibagas kuasamu marguguh doham tongon Tuhan lahu paluakon hanami halaniai ahana gabi perbaginan nami ajari ham parwoy ham hanami makorjahon in jana ahana gabe perbaginanmu ham matongon homa bapa nama korjahon in parohkon malas nyihul rosi nama diar ban nami on ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo nami on. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persauran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harma badi panorang sogoton sehat-sehat kita janap tetap marguguh kita ibagas hidup ni hurni Tuhanin. Shalom.